namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the president loying attack Lincoln General Muska, and then from there, that like Jeepy Khatapila men of war, loying attack Lincoln Mapele, and then of course it came with Lincoln Timbani. Yeah, so of course, at the 8th of June, if you can get a county president, don't find scroll if you can come go. If you get a post here, as you can see here, if you get a Kuyama Gaza Isuka for Teu collaboration. And then if you follow clearly in a general Mosca kwalano, and then when on Saraka right a shown in a golf 7 year on show Makale very recent. Very recent. And then of course a show collaboration show very clear president Mayengani Se itaba kaya tera na general Mosca mo ngate ku project ya man, but there will be some form of collaboration. So Makale you rin Makale recent ngo show lisha ayempo malanga like kuna video leyi post ni ku leyin'wana kasi ni blog yo ile ni thola mahashe le ni swa ri Mpumalanga maswona the video ye na swimbalo I swin'we so swi loko va kota ku va fika va vulavula ka this event na president Mayengani hi la swilo swi nga fika swi vulavuriwa kona, and then kuze ku twanana na collaboration as you can see there. So they met va hlangane nhloko ka this event swi very clear sweswo ma yivona mhaka ya kona. Yeah, and then from here, of course, that ke tlhela ka mhaka ya Jeepy Khatapila na Mapele. Hey, tshama isukeni ka Gaza. Yeah, so if you vona Jeepy Khatapila fika avuya na he kambe fika tsari ku wa penga Mapele. So uvula yini ku wa penga Mapele. Ani swi vona ku Mapele of course in the live and stuff like that. Akha rhunga yena Mthimbane and stuff like that. Na ku mati ya ntsana xi vuya kambe la. Xi vuya kambe Jeepy Khatapila vetana swo ka se yi usuka manje xi ku na yena u ta fa. My vona mos mhaka kona wa swi very clear ku post leyi direct ka Mapele le. Ani Mapele ma hleketa ku na post leyi I mean like that screenshot anga fa kombisa ku hambi Mthimbane u fa angeyi ni ri nkosi wa Mthimbane. So Jeepy Khatapila do kombisa ku na wona ta fa ndeswi di kombisa ku swona Jeepy Khatapila kombisa ku a se isukini mhaka yako. So concern leyi nga kona la kusuka ka mina even na un'wana va kha comment ka the videos la ta Mapele I ku why Mapele kahle a kumeka kha hlasela Mthimbane. Loko based on that live video leswi nga hlamusela to be honest a hi ri ntiyiso a ni voni ku na ground yo a nga za a attack Mthimbane hi ndlela liya to be honest ku va Mthimbane a vuyisele beef a fika kombisa ku yena ku hayi Mapele a n'wi nyikete studio lexiya ku yena nga chayi swona a ni voni ku swi fika swi vava ku fika kwalani compared to Jeepy Khatapila di nga humesa beef mi twin beef ya Jeepy Khatapila ku yinjhani ya mabyere like phela la dongo expose do humesa swihundla swa yena la swikulu mfamba ma yingisela go and search that song it's too deep that's what nga la ku vula swona vula leswona it's too deep famba ma yingisela risimu leriya so swi loko ni hlamarisini ku instead yo a hlamula Jeepy Khatapila wa a jika na Mthimbane loko Jeepy Khatapila ku hi mina hi dwe ntanga ya yena like na loko ri ta thusana ti nga thusana kwala na kwala a dina xifuwa Jeepy Khatapila kahle ka dile ka level yo Mr Post a di chavi nchumu na do di a xifuwa. I feel like Mapele should address Jeepy Khatapila asukela Mthimbane ko mavonelo ya mina loko ri amukeza subscribe bani ta kombela mi tlika subscribe.